Vidjeli smo kako se ministri znaju brinuti za svoju imovinu, a da vidimo kako se brinu za državnu. Ovaj objekat u Koprivnici je znan pod imenom Željezničarsko konačište. Tu su nekad, dok je Koprivnica bila koliko toliko važna, željezničko čvorište, spavali željezničari, kondukteri i svi koji su se našli na putu, a nisu mogli doći do doma. I ovaj objekat na sjednici vlade 2005. ili 2006. u Koprivnici Sanader je poklonio gradu Koprivnici. No, taj poklon nije nikad konzumiran i sad vidimo kako konačište izgleda. Da li je skroz to napušteno ili se netko tu dokuplja? Vjerojatno da da. Evo ga malo ulaza. Vidimo kako je sve to lijepo devastirano. Ispotrgano. A mogao bi biti studentski ili učenički dom. Grad Koprivnica je na kraju zbog megalomanskog projekta sa sveučilištem izgubio interes za ovaj objekat i to je jedan od razloga zakaj nije nikada preuzet. S ove strane su tu čak za divno čudo stakla čitava. Dakle, razni natpisi, čak jedan zanimljiv mural. Evo. Razbijeno, provaljeno. To je vjerojatno bila kotlovnica i kuhinja Maja, Bobo, Dane. Evo ga. Ne znam koliko bi smio ući unutra, ali mislim da je već i ovo izvana što se vidi je sasvim dovoljno. Pitanje je sad do kad će biti isplativo taj objekat obnavljati, a kad će postati potreba da se on jednostavno sruši. Eto. Ni grad, ni država ne znaju što bi s ovim vrijednim objektom koji se nalazi u neposrednoj blizini željezničkog kolodvora i u neposrednoj blizini srednje škole i obrtničke škole.